I rungo o te motu whānui i te ngau o tōna ngarohanga e rua tau ki muri nei. E whātau noa te pakeke o Lucas Ward, te tamaiti i toromi i ngā wai o Waimataa i Turanganui Ākiwa. He mate e korera e taunoa i roto i ngā whakaaro o te whānau. Jammies that he had on the morning that he went missing. Ma enei taonga e mau wai a raua ngā mahara ki tā raua tama a Lucas. I don't know, he's with me all the time. I don't just have random moments where, I remember him. I think he's constantly on my mind. Nō te akuhata i te taurua mano te kau kangaroa Lucas Ward i te kāinga o ona tipuna. Ka tīmata te mahi kimi i aia. Engari te kau rā ka hipa ka tahi ka kitea tuna tūpāpaku, whārau mita noa mai te wāhi i ngaro atu waia ki te awa o te Waimataa. I mean, I've only just started processing the actual, or coming to grips with he's actually not coming back as well. I suppose I've been in some sort of denial, you could call it. Whai muri atu i te aitua o Lucas ka whai atu ko ngā whakapai me ngā whiu kōrero ai etahi. Me he taiapa hei ārai i te awa, i te kāinga o ngā tūpuna, kua korea Lucas e mate. Tai rawa mai ki tēnei rā he mea taumaha mo ona tipuna. My father-in-law and mother-in-law are absolutely devastated. They're actually, if you can break a human being, that's the way to do it. They're broken people. He wahapu i konei i te wā o te matenga o Lucas, he pērā rawa te kaha ngau o te mamai o tōna kraua, ka heke mai ia ki te awa nei, me tana mihini tope rākau. Because he was missing for so long, like 10 days. Yeah. That's torture. Ko tōna pāpā he uri no Ngāti Porou, nāna tana tama i hari ki te marae o Pōkai, hei takotoranga mutu ngā mōna. I was going to have the unveiling in February, so we're going to have it on my uncle's kaumatu day, which is around late February. I runga anō i tēnei te wā raumati, ko te whakatūpato a ngā mātua o Lucas, kia matāra, kia tūpato hoki i te taha o te wai. Every parent's got to be really strict, really on board with their kids, whether there's an 8-foot fence there or not. He tamaiti i whakakotahi i te iwi i roto i tōna matenga. I runga i tērā whakaaro kamahara tonu waia. Haere ake nei. Irina Smith, Te Karere.